Ni now ndabasuhuje mwe mwese mudukurikiye aka kanya kuri Yago TV show muri mu bice bitandukanye bigize isi dutuye. Rekana nabifurize weekend nziza kuko tugiye kuyinjiranamo rero na yahe makuru muri now y'uyu munsi. Tugize gutya twumva witwa Fataku Mavuta avuze ngo hanyuma reka mubwira amakuru meza ngufitiye nuko aka kanya Fatology yageze ku isoko. Album cyangwa se copy imwe iri kugura amadolari 1000. Umupape wa mbere yarangije kuyishyura, numwe mu bapape banje bakomeye byantunguye cyane, nta nubwo yigeze yifuza ko tumushyira mu tangazamakuru. Ubwo ngubwo nkuko nabibabwiye agomba gusohoka copy 10 mbere yuko album isohoka. Copy imwe igura amadolari 1000. Ushaka kwiyumvira Fatology mbere y'abantu bose no gushora amadolari 1000 ubundi ikakugeraho. Maze abantu baramumanuka koko bati etese ibaze waguza album y'amadolari 1000 karaba mu maso birashira bro. Iyi niyo bita self mastery what ijambo reka mbe ndicecetse. Undi nawe aramanuka munsi ati niyo wazitangira ubuntu ukajya unaha uwo uyihaye ntabwo wabona abo uzi. Ariko nubwo komanteri zari ukubaga nta kinya, twarabonye n'integuza y'indirimbo zizaza kuri iyi album yafata ku mavuta yise Fatology. Bimwe mu binyamakuru byatangiye kwandika ati Boss Kizo fata ku mavuta ari kugurisha album ye arenga miliyoni. Ngira ngo muri kubibona yeba kibiharira nkuko tubikesha Umurungi Sabe. Amashusho yamufashe yumvikana agira ati guzwe album iraguzwe shakoza amateka kuba ari we mu album ariko bereke mu mwikoti dore iyi ni facture, dore ahantu Sabe yagiye kubikuza amafaranga, dore izina ry'umuntu wohereje amafaranga. Judith niyo nizera ni umufasha wa Safi Madiba. Imana imuhumugisha. album iraguzwe oya bika oya reka tuyabereke Sabe. Ibi bintu nabivuze abantu baravuga ngo fata warasaze, ngo ntago bishoboka mu muziki nyarwanda ko hari umuntu wagura album ya miliyoni. Dore iyi miliyoni arayohereje Judith niyo nizera. Imana imuhumugisha. ngira ngo wamuremeye ntakira umugore wa Safi nkuko yabyivugiye. Baratandukanye ni Judith niyo nizera yita Boss Lady. Tukiva kuri fata ku mavuta muribuka bamuririmbira uko tugiye tubona amafoto hanze ng'ibyishimo bya murumuna wa Nizoka Boss True Boy nyuma yo kubyarana na Mukarujanga. Uwo ni umutwe w'inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Inyarwanda. Ngabimana Sano Adolphe ukoresha izina rya True Boy mu muziki ari mu byishimo bikomeye nyuma yo kwibaruka umwana yabyaranye na Mukarujanga, umukinnyikazi wa filime umenyerewe cyane mu ruganda rwa sinema y'u Rwanda. Kuba tazero True Boy yaririmbye indirimbo Ibituzura yakoranye na Soshomura ndetse n'indi yise Nkufashe. Kadukomeze tumwifurize guhirwa mu rukundo rwe. Naho dukomeje na now y'uyu munsi. Ariko uyu munsi hari ikintu bita kubaga nta kinya. Komeruka ubwigera avuze ibi ntawe ubuze imimbweti kumoka, ntawe ubuze imisega kumoka, ntawayibuza. Maze ikinyamakuru Inyarwanda kikandika inkuru igira iti atesi y'imvugo nyandagazi ya Mupenzi Eto wa APR FC ihatiki nihagira ikiba rwose biranagabanuka. Abashaka kumusubiza baramusubiza. Yewe na Anita Pendo agereranya iri tungo Jafeti dore mushuti wawe. Jafeti nakuboneye mushuti wawe. Mwabyumvishe na Jafeti. Impamvu ibi bintu ngiye kubihuza n'ibyo ngiye kuvuga rero. Uyu mwari muramwibuka kuri Yago TV show agira ati ngewe ndi team Igikwe ntabwo turi tayari yo kubana. Je nkunda batipe barebare b'igikara.
wumva uri mu gihe cyiza cyo kwakira uwo muntu waba umeze gutyo? sha umve ndi tayari. bamwita Christelle. Uyu mukobwa nawe muramwibuka muri iki cyumweru twamugarutseho ku mafoto yasohotse hanze ari kumwe na Shaddy Boo bameze nk'abari gusomana. Akoze ikiganiro kuri chaîne ya YouTube aho abari kumwe n'umukunzi we, ariko abari batumiye umutumirwa ngo witwa Rocky, ni amazina akoresha ku mbuga ze nkoranyambaga. Maze Mucomanti cyangwa Aline Ruseka yumvikana asubiza Christelle muri ubu buryo. Nino waragisa nk'umuntu wavuze ngo wize ngo ufite ngo bachelor ngo degrees, ukagenda imbere y'abantu ukababwira ngo iPhone is free. Honey, wize umugoroba uragiye umuntu w'umukobwa ufite umwana w'amezi 5, uragiye hariya ngo abandi bakobwa ngo baza gushaka mu Rwanda ngo baba bashaje, ngo bagenda bakiyemera muri Amerika barangiza bakaza bashaje. Adafite umwana w'amezi 5. Kandi ukaba uri gusaba boyfriend kuri za isi amezi 5 wanje ugatuza umuriro ukabanza ugahora. Naho ubuzima nyene the struggle life nariko ndavuga. Kandi nitwikoza juste kuri jewe majority n'ubu ndabivuze niko ndara kuri kamera, majority of all of us in the US nubwo buzima tubaye. Dore ngo abantu baramanuka munsi. Kamere kuri commentaire zo kuri YouTube ngo everything is free. Mba numiwe, ni hese batanga iby'ubuntu koko. Maze witwa Chantal Makuraza ati I like your program but here in England things are not free. Urumva neza, you get loans when you have the best credit score, never generalize situations. Urumva ko nyine ari ukuntu bihura. Maze uyu wajya ku rubuga rwa Instagram ati stop that, ntabwo ari byiza bavuga ibyunamye imihoro ikarakara, kandi ngo nyajinya yiruka nta kimwirukankanye, kandi havugwa menshi akumvwa na nyirayo. So girls, not ayo magambo please. Tabara kabisa koko, buryo ukuri kuraryana pe. Uyu ati akose ko mbona muri kubaga nta kinya. Mucomanti aramusubiza ati ukwese kuri muvandi. Abandi bakomeza bamanuka batanga ibitekerezo bitandukanye. Uwitwa Kabengera David ati niba se yarabeshye bitwaye iki? Niwe wa mbere ubeshye se? Kuri iyi si muranamubeshyira. Yavuze ko muri Amerika uko uyakorera ashirira muri expenses kugira ngo ubone saving bigoye. Naho ubuzima nyene the struggle life nariko ndavuga. Kandi nitwikoza juste kuri jewe majority n'ubu ndabivuze niko ndara kuri kamera, majority of all of us in the US nubwo buzima tubaye. Nyuma yizi commentaire Aline Ruseka aricyo yisabye Christelle muri ubu buryo. Come on, ni duca abandi nege. Listen, if you have an opportunity kugenda handi mu aho yatuma abantu bashaka kuzi nanga batazi kandi bafite genda ushakishe. Twese nibyo turimo, tujya tugashakisha tugataha tukajya kubaka tukajya ikintu cyambere wanamubwira cyangwa se wanabwiye n'abantu bayumvise. Icyambere cyugeze hanga amashuri abana bawe biga n'ubuntu, sibyo? aho bwiye avuga ngo amashuri. I was about to say amashuri no primaire n'ubuntu, high school n'ubuntu, wishyura secondary ko nabwo secondary. No sheri, secondary hari uziko batayizi kuko secondary hari ni high school. Ni college. Yeah, college ni nka university. Okay, university yo mu Rwanda ibaze gutangira kwishura muri university. Ahandi hose waratangira kwishura minerval ryari ukivuka. So we kujubesha ntago aho ngaho kugira izo ntago ari abantu barya hit aho bushyira abandi bashiti bawe baba mu gihugu hasi no kubabaza abandi bana. Abantu bafite amafamiye aba muri Amerika nta kintu bafite mu Rwanda. Bibaza ndetse niba ibintu byaba ari ubuntu amafaranga bakorera, kuki nta kintu batumarira, kuki ntago mva kuri karasharamye ngo ngere basi kuri Samsung. Uribaza ibaze nimba iPhone ari umuntu gute undi muntu uri mu Rwanda karasharamye gatoroshe abizi neza ko afite Aline muri Amerika. Ubusa hagati y'aba bombi ukuri nukuhe kuri iyi topic? Ni now amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro ya Go TV show iba yabateguriye.